Bancada Junto Iha Parlamento Nacional lamenta o resultado survei barat katak CNRT ho fretelin makasih hetam % bot liu. Dia liu partido bot rua lalikan kampanye tambah hatene ona hetam % bot. Lamentação né atau usi sefi bancada Junto Olinda Guterres Iha Parlamento tersane katak partido botrua nesan freteling ho CNRT dia kliu lalikan halo kampanya tambah resultado survei barakatak sirahetang ona % bot. Ami kamu serana informasi dia kata partido balang partido botrua freteling CNRT. Partido ruannya dia kan lalikan kampanye kita hampir cium mal kampanye kita. Tapi awal orang dia freteling mana mutlak CNRT mana mutlak never fama kita nama. Habis ini kami yang mana sawat jadi kan? Sejak tak, gamsola ulukan dia kata mana. Nah habis ini lama kampanye jalan mana lah? Sejak kampanye ini posai kena ini 90%, 65%, or 51%. Kami konsisten di sana. Nya questiona tuirlos iha eleição hotu makarene resultado final mai be agora iha survei bara katudu ona katak partido botrua hetam % bot o ensaho sera partido ki. Sefi bancada Junto ne husu militantes partido Junto atu hak matek ia fating o diheng resultado eleição. Entretanto, sefi bancada CNRT Duarte Nunes Hateteng, o resultado survei ne ema ida halau nia propaganda nia normal, agora ia fase atutama ba eleição. Fiar katak partido hotu fiar an hakar participa ia festa demokrasia. Tidak kalau nia propaganda, kata kalau menano na antes de eleição menano. Ini parte usi propaganda politika, ne realmente ini normal ia fase da que kita tama ba eleição, lagi ka correto ma fiar kata kultur fiaran akar na participa ia festa demokrasia. Guilhermina Franco, Estel News.